apa ya sawah. Tapi hasilnya. Weh, ada diu. Gak namanya ningali aing mau paculnya dek macul ka sawah. Naon sia? Lamanya berarti mana meneh? Oh iya ya. Jadi aku tak manjir sih. Kelak. Dengaran pisan mana ka sawah biasa nagen di imah molor ja kebo. Dengaran pisan ka sawah aya naon maneh ka sawah. Ya ngopo sih, Lek? Karep-karep pulang. Pulang asa ka itu mabur gitu maneh. Ngelain. Sopo iki? Bilang. Sopo sih gini gitu kampret. Oh iya kayu. Ibu meneh. Anjing. Panas iya. Kok iya. Haus sih. Lah. Minum kala lah. Panas nah, yuk Pak yuk. Oh, etes ya. Saha yuk wani-wani nanu minum saya nginum kurang. Tunjung memang. Tadi papras nih dengan kok ini. Ngerti gak Ros? Aku makin sudah coba tuh buat dipuasa oleh menjadi asli. Maksud ya, Oh iya tenanan. tak wingi aku nyeser nang kali kampur entuk iki. Wih, tidaknya kali kampung. Kayak dicokot boyo piye jal. Aduh, golek mamamu gue. Yo, Ora apa-apa lek boyo biasa. Lek boyo darat piye? variasi. Lek, kongon dulu ra ini kusut temen gue digosoi. Aing sebel ya tadi aya nu maya kecing nu urang. Kita ngomong-ngomong naon sih di dieu? Bobogohan gitu nya. Keren bae mah. Alah aku ae bobogohan kan. Yo ora lah wong alhamdulillah aku susu ngobrol di Alah, mancing. nang wis lah, kita ngokot ceng minum hela. Rebel ya iki. Yes, Wes, yo. Iya aku ya. Mau diarani cewek. Gila. Gemblong emang kok. Stres. Wih, pas banget di jalan pacul sama MBI. Anjir. Mana? Das ya. Pacul dengan MR aing ka mana deh? Goblok dia mu. Oh, itu tuan mau pacul aing. Tadi pepek kita buat nang koin. Hoi. Wih, maksudmu apa? Alah tadi main menyangat MR di pacul. Mana ah? Tadi di ngene ku musuh. Alah, bacot.